Siap-siap kita ada 8 orang. Senari lo kan ambil menasihat 60 dia si Togu pengantinan hu alaman si Julian kosong kita holi huba disebut kadotong tak. Iya, Togu nasihat ompa yopa. Yopa kujur. Iya Togu amujur. Main musik, udah tidak musik aja si Togu anami lebih nabi. Jadi biar kubarin nasiang makilarami keluarga besar temani anggodok maroh dilo kubarin nasiang riak jongjong sunai haganupan inau sadama panrehan nasiang terus kubarin buru haganupan biar mahu mapar jongjong ni nasiang serta di mahu nasiang makilarami morga damanik asediar tersahur jata panihurjan malas nihur panorangon hanami hambali tondong morgamunde paingatkan hubungan Indonesia alam Indonesia hormat bodah kembali siku tahun atik petua ni huda sunai hubani makilanami makilanesian makilata morga huda soy maksud nami semono namang buru lumui madang buruku sagala nasiang galang pangidoma panujurius raja doma cahuda alam sangat matur raja namang burumu namang gahuta soy natawa mahamu kedimulahan nama diulata pada ditikyan asaran na tua manuturi ulam muna lasrohata jadi alat pamumusik sangat memang berumuna berkautasud malah pinagabihamu mamuhay ulam muna alahamu do bulahan nama kamu na makusuruton dosma roham mamang baru dosma roham mamang baru segala ate udu di mak. Jadi terima kasih mah betondong nami Dondong Jabu nama bere panurdian uben nami paboro nada manik onpe dihamu amang baru nami rutasoi sesuai dohot panuturan ditondong nami hula-hula nami Raja Imunte boha laupukon nami ma ulau tadi tajikion songon hami bola anak boha amang baru ubagi dohami siya kamu marsuara ma amang baru nami mau lihat yang madi hamu raja nami raja ni hula-hula khobar ya kadus nitahita dus nirohata Allah dipugu di alam amuna ma hita noaeng nama rulaun di nama kelason ya nakon nami nagabe helamuna dohot berumuna nagabe barumayan nami Allah dihamudu bulahan nama raja nami raja ni hula-hula ope hupasata tama las marohan nami di sisi amang berumuna utasoin udu dihamuma raja ni hula-hula. Jadi maulate mamang baru tersoni maten di satabaya sedarion di loton duk simpulan dok kami wasatan dok tuamu diapkan nama mangalo-alo manang mono-monomu majauh aka hula-hula muna tersoni man yang natasomar dahulahon na paradaton na sono situasi na mamang baru soni manang dihamu asoman sahuta na dong basuda duon dah asoman sahuta hati tioran di bakul di rumah pawitoran dong sahuta itandung na dorong bontar-bontar gotana sada sudo ita na marta kutura suwana huta age pelegal-legal berkata on pe asoman sahuta nami dua-dua di huta na dong di basi dua-dua bere na siap panuturion marsuara rajai ope takas bay gabe salah orang sudi tamu mah mau lihat mah amang raja di huta ope di hamu so protokol nami doma hiupedo pada gerion
ai mah hape to tuan huta sonaya ke tondong ta jadi boy mah hubere hami hubere siam bere hito beranam siam ase boy mai pukka ai mah nahom barhubani adatta adi tertibat syarat tasirul. Terima kasih mak. Iya, jadi terima kasih mak banila sama kalupan na dok mampirapoda ang kasunay pay ma isalo hita Tuhan di kontang ta untuk kon kita lobe pengantin hulobe-lobe di tontong ta maju hita. Iya, unsur nasiam surut kita hujan iya, jadi kita kalupan nomor tontong marbur do maluluwi tanduan ipoguni alamat to saya dohar marpasu-pasu Tuhan agi manuhot data sadarion iberi batatong malas nihur agi kesehatan rosi cuaca na jengis sampai salose acara tondan na lebih perlu asing kami keluarga na berbahagia matawon pengantin na duan haladiay pay may uduti hita horjata ijalaw hita malubi Tuhan di kontang ta hita suhuton damani kriya pakun buru di ijon haladiay may nasyam parmusing nabi sumbakon hita mana parlobe sumbata hubani Tuhan na ibata buka kama. Iya, napadua kon. Asa sumpah kita mah sumpah tahuban yang ganupan si pukah kuta. Dua-dua di hutan na adong ihuta basi dua-dua on. Dakak. Udah tiham si koras-koras di si panggul nabi baik. Terima kasih mah banyak siang permusin namin adok memuka gontang ta dan hai matongon Tuhan di gontang bata gadupan asuton riap pakun baru ni jon sentor girah matongon tape tua tape pasu-pasu bata gadupan namar tontong marburu terlebih mai sini na dua naman jalo pamasu-masuan hompa di Tuhan onpe domba ite jon do pak nuan pakun tontong ta buedo na hurang buedo na lebak pamainan tanah sadokan darion hompa di tontong tahun asibani sadarion i sompot isuhut kon kita mah gadupan ai bani tontong tahun asesal pumai hagadupan sadarion janah jumpa kuma malas diuhur ipar gogoi tatong margite tonggo di sidia janah jumpa kita pasu-pasu na humpani Tuhan rohma itala umar sombak kulobe di tontong tahun hagadupan par musik ase dear pangebas dear pangundok nami mar sombak masopot kon hagadupan na hurang na lebak pamperan nami bani tontong nami on laguni sitala sari beka. Sari
Tuhan malas nihur membantah kehidupan nasiap tentang nami naik mana terbaikkan nami romar sompak kulebelebe nasiap lahu masudkon kehidupan nalepak nahurang pampelan nami nasiap tuka kulebelebe nasiap tentang nami iwotokan nami tentang nami nabujur nasiap naringkas mamodai ringkas mamasu-masu nami perburungmu sugari sonai penakin terbaikkan nami sompak kulebelebe nasiap tulangan turang lawi yakin nasi besan nasiap pakokan nami ay makula perdagingan nagi pertuntun nami malas mahur nasiap menjalohon saya Tuhan marpasu-pasu Tuhan marhaso makatani nama Tuhan tahun nami asal ni pundong-pundong manin sogopan di balang sahua oras merasa totong kegadupan hanami piborumu na jong-jong ijon lang mahua on petulangan turang lain na si besan domah nami jon sir-sir kegadupan borumu tantangin na domay jalo na siyang tongon sompa nami na songon hitay nami masopot kon kegadupan na hurang na lepak papinan nami Roma na siyang tulang lahu masu-masu maperguguhi manonggohok ka nami kegadupan perburuan mo nani na siya magana siya manginto duling ni tulang tortor ni Terima kasih mah hubena siang perboron nami ganun ake paranggolan si biak saburu ganuban ibagas panorang yari nahulio di dareron widahan nami dona siam ijon ganuban sir buru nami roh lomba nombahan nami ay ma iba masu-masuan ni parumainmu halani ay mana suhur nami ando harmatuhan na ibata mabereon hubena siam hasehaton taba magano pasarian hubana siyang udulo mana siyang dapotan ay mahbahna na borsi hutogo mana siyang dapotan pada palan na loma alanyay ibagason hanay makataw terima kasih ala dibagal nihur nami manomor na siyang hutodog na siyang margada malik on pero mahanami pada pasu-pasu marhite-hite tortor ibagas sadaryon alanyay sir-sir mana siyang andohar madas pas-pasu nami ipasuk ipadas na ibata ubali na larodo pe ube ganup keluargani pun nami sulage ganup keluargani ay anak pakon hopun nami ganup di bagas rumah alani ay parmusin nami ay sipahin majo lodik nami bolas sabur-saburan kasi ibadas na nami lobe ay masongan hata harbu birima bain doding ni boras sabur-saburan di bawah bunga pasu boras mana siya berburu nami Tuhan teba tama masuk-masuk baik pergi bos Wow.
Sonai mana boy bubar sanami tentang siam margadamani margana di bagas Malarangon bubarin siam parboron nabi agi boru jawa boru mana menteri sonai sagadok boru nabi paku pananggola nai mana boy betanami songon pamas-masun bubarin siam di bagas Malarangon andohar mas songon hata dua-dua asa poldong banina songgopan ni barang bahua tondong pe horas sonai ma buru nabi orang bahua Ay matawag ala nyai nur nabi sono sonaha manotoro na siya Muhammad uy barugan nabi madukkan buru nabi ati ko lima sanggaro lebih tondong nabi sukabi na siya berburu nabi. Terima kasih Pak. Iya, naataman nita. Sonari do hita lah maperehon buhal di sini ada dua. Ada pakin dodok ko sa idilo akan tutur mantor di sini ada dua. Nah do, sonari do. Sonari do sur. Baik, pindah siap. Sonari do. Pindah musik. Oh, Holi do ini. Hah, sonari. Holi madok ko si. Ayo, palsu. Jadi berarti Holi batene. Dok ka sa idilo hita Holi si dia akan depan. Riap kita dong huntir badi non ipatator kita suruh kita mentu di kuli pengantin naik mana tene. Iya, jadi onna anita. Kalau ni mohon malas ni hurdo badi sadari untuk malas no hurta hita boru age tontong ka do mama rumah tangga to parumenta boru di tontong tontone. Nah, mari pas kita sa torak. Udah itu, ada mitari sa kita masih keras nih. Itu para sa torak tene mari pas lagu ni Pak, bekam. Goyang itik ase maren pas suhut ria pa ko dulu. Baik pa musik satora. Iya. Ako nani boy matuguna siya pa na dito. Boy matuguna siya pa na. Ate ria maren pas pa ko siya. Ay, tunggu. Iya, goyang.
pe holi tortor batabur. Iya, tapi parpuni holi doksan pura daripada ron ditontong. Harga bantapan orang. Nah, jangan kita masuk ke kelas nih. Jadi terima kasih ma parmusi nami. Ada di domah diberi antar ternami ay ma nama jalo Tuhan digodang kasuhuton soraya ke parburun nami. Domah ma masih sabian nami soraya ke nama nomba parburun nami huben nami. Alaniai terima kasih mah hidana siang parmusi nami. On pe ujungan nami mason godang nami tertotor nami di tahun mabulat tio ibantu panuhatan. Baik mas soras-soras dan sepadu mah tua sahabat. Hai parmusi baik. Jabot baik. Atau kita anu pak. Orang. Masal pemanator horjema buat pinjam pengenaluan. Maju saya mau tulang ngasih budi.